Partiyen Kürdistan'ı u partiye güzedetir pişkiriya Xocivaka Kürdistan'ın havdanın yekreziye dedin. Heri davişi Partiya Demokratik gelen HDP serdana Partiya Sosyalista Kürdistan PSK kirbu xebatın yekreziye carekaden hatbun gengeşi kiren. Seroke giştiye PSK Mesut Tek dine zaman ku yekreziya navbera parti u rexistinin Kürdwek müjareka demki u bhelbijartına ve gredayı nabinen lomajı liser muhafazadiyen geley Kürdiyen neteveyi xebatın yekreziye vek müjareka sereki dibinen. Tek balı dikşine ku HDP xuvek partiye ka Türkiye'yi penasat ke u sajı politika dike. Lomajı diyek reziye Kürdistan'ı da be HDP ratifak kirin meseleye ki sereki nine. Berey demokratize kirina Türkiye'de cihvegirin, dıxavata demokratize kirina Türkiye'de beştar ben le dve jiviramene çıtkı Arman Camiye sereki azadiye valatimeye Baxteveriya gelemeye o demokratize kirina Türkiye dve çerçeveyi da mı lebinerin. HDP cidine zaman ku vek parti peşkiriya xo zedatir ji gelê Kürdistan'ın uj bo pirsa Kürtçî çareserî bernamaya partiya xwe da ragihandine. Parlamenterê HDP İmam Taşçıer jî da zanî ku HDP partiya hemû gel û welatiyên li Tirkiyeyê û HDP ji bo Tirkiye demokrasî ji bo Kürdan jî statû dixwaze. Partiya Türkiye hinek ji wan dibêjin em partiya Tirkan e. Weka AKP, MHP, CHP ew ve em partiya Tirkan e. Yani xebata wan ser Tirka dimeşîne. Hinek partiya me jî dibe em partiya Kurdistanî ne partiya Kurdan e. HDP dibe em partiya Türkiye tevin. Yani dinava me de Türk jî hene û Kürt jî hene. Rêzîknama HDP'de vekilî heye ku HDP ji bo Kurda statûkî dixwaze ew statû jî xwesteriya demokratîk. Herçiqas nakokî navbera partiyên Kürdistanê û HDP da hebin jî her du alî jî derî ji hevkariyên demkî û demokratîk re nagirin û diyar dikin ku dêdan û standinê wan berdewam bin. Lê partiyên ku dixwazin bereya Kürdistanî çêbikin PSK, Hakpar, PAK, PDK, Bakur, Hereket Azadî û çendî rêxistinên din ku zêdetir li ser çareseriya pirsgirêkên neteweyî yên Kurd xebata dikinin. Sıdık Eren, Kürdistan 24, Diyarbakır.